Yeah, mommy peace. Na me train na me feel it. Eba mani suba ya me high. Yeah, mommy peace. Na me train na me feel it. Yeah, eba mani suba ya me high. Mahunu adie bi hye kewo. Matuto mreka madi achire makwa pe no me hunu ya no a hwe mabobinim. Adie paani ehye me ho kamefre obai se menene beko nanka yakwa kwaji yani efise matwe aba mani so mihia de pabi mede be pamanum. Ya mami peace na mentwe. Ya mami peace na mentwe na me feel. Ya marantie ya hyehyia guys so obi ayeka marantie ya hyehyia guys obi ayeka kewo aba mani so my fresh guy me pia me nam out me ne me guys yeshia deba bia ya ward ya botomu so akwa awie nimu ohunu me so am ye fresh oba se wo feel me a check me na me nya da wo na me ne wo nko na town ye nkokotwe na ye feel na ye nom na ye ni na ye moro na ye na check enhya me ho me feel o na no ando pa bi na metwetwe ye na meboro ye na mepia abonten na papa police hu me na obisam na mani aye me san me kire ne se kewu anye bibibia na ade ya me pepa ne se matwetwe na mapia abonten na me ne me gas na yehia ne yehunu ade ya mepe hwe na no ga bi mitito mreka bidi na chi na me ko hunu ye me hia me hye me na so na enhye me ho na me feel sen ka me ne be ko out kewu ogai me se ma me peace yo na me ntwe na me feel. Mani so aye me wan mani age babia nso fili me mayeka kewo opame so awuntimi na me wonyame me ne na manajo babia me wo biara mani so ane me ken don me ne wo be kon kan don wo fili me so amema wa ye ne ken wonya dokon so awubu na bu ni consult woni shito so amame ma wo clingat kewo me se ma me peace yo na me twin na me fili e me se ma me peace yo na me twin fili. Ya ebane sadia ni jenku a guys me ne me boys ya feel ya sit down